KCTV Lon Rashapi daga Frank Motors kajaka dekali ga bathamai jong Tata Motors halat ko ni Shillong ringkat bakanet foodish ordal mapi nginwan ramani hakir dobyeng jongpi Kinong tray casual but contractual ki batray hagi department baper jong ka school ba North Eastern Hills University ki badan hapo kalama jong ka All Nehu Workers Union ki balapteng ye ka jinya ki ka baklemput sngi ka balasdang nado ka sngi balang ka siterek ubna jelleo arajar arpuar da ka basong sengai hakmat ki khardop jong ka ni ka school ba kata hak khardop ka baar hak khardop ka balai ka khardop ka basau bat hado ka khardop ka basan kajinya ki jong kinong tray casual but contractual jong ka nehu kala penwet iki samla puli badi kinong hikai ki batmu ban rung sapo ka ni ka school ba bat kumju ru iki kena school ki badai ban lek yashim benta ha ki inter school ka balalong ha sai stadium ka badan hapo ka jilli jong ka ni ka school ba Hakapor menstep kini kinong tray casual but contractual jong ka school ba nehu kim shimla aila satya ye ki boss ki bakit ye ki samla puli ye ki kali jong kinong tray but kinong hikai but ya baro ki kali ki baratmu ban rung sapo ka plau jong ka ni ka school ba amtang kata wat ye ki kali ki baratmu ban mi napo ka ni ka school ba ru kila sha pakhang lenti hakini kinong tray casual but contractual ki bala shong pen e bai triang hakmat jong ka kherdom ya ka ni ka kherdop la pli tat hadu andalawan poi magistrate uba F basan ubala ya keren ngoto jingmut bat kinong elam jong ko All Nehu Workers Union student you listen lara kisngap nga kum addition deputy commissioner hinburam ya kan banging la kre kar ku demand suti diminta pietu ba ki show tamta you are blocking the gate ki don ka program man la kam minute dan program ta rohakia tangi pedhoni ki demand suti ya ki demand suti dpm pri roya you take this boleh hadi kata you decide ke every hinde hadi I notice ye police office so pa tamanang ni ngala only pi hinde show ban khang gate because bar khoi long affected ka jabulan ti sir endalayo nakala lagi kom mentek teman kolong mo nak perban barangnya mo nakala lagi mentek kan macam nak tak lain mentek teman kolong kumno dan lagi man ada kini kita fly ke biang ini para nak ada gambar dia minit ke siapa sini siapa siapa belum oh ini sini saya tambah bisa lagi silap pun oh ini ikan nang saya tak tahu ini betul kontra Amerika Kasti by the sea, kadang reply nan huwe. Kani reply nan hu kami yang kami, kasi reply tengdar. Hakaman tin left kami jawab. Kani reply by nan huwe, yang apa jam tas pandai. Kiong huna belong ba. Nehu has already implement central waging for all casual workers in different categories since 2018. Kani ada ikiran kolong shibun kita ni kiki. Mar the ikiran central waging kita shibun condition. Kami tengah tahu wages mah. Yang hanya ikiran ya ka VDA ro nak ai tang arsen system. Dan cuma arsen hak sistem. Sekarang kum ka order na Ministry of Labor Department. Te kahane ka SIPF kambong e. Mo kambong e na. Tenata lor nata halor kane ka equal pay kambong ro kambong. Kram syai kan syai na. Kane ka jawab KM ki kalong tang datang kom. Kane kim lan pedang. Tadi mana pedang. Hato ki long kami dak ki khaklong ki habdu kam ka juki. Beli kan huwa jawab mana. Kena kami tiga isu mana, disabilitas isu nama tadi. Kita nak salam protes jom kita. Kita nak ni semua jadi tak nak pemong ni rumah. Kita nak jadi salam protes belum ni persya, belum ni jadi pemong. Jadi menteri juga universiti ke juga, kena hu. Jadi baca lomba apa yang gitu, kita ni tiba nabar, tiba yang kuat penjara kita kan. Kita ni tiba nabar, bawan, belum kencing kabu, kita ni boleh jengim sebab. Kalau kita nak orang mesti kita nak jengim halam, dan kena jengim ni kem takti, kem malai. Cus ngapet nama boleh kemde kamram kemde kan tijungi punya alam ni. Angat ay tolong. Ambolong untuk mentai kalau bang kalau ngok mengi kalau menin. Nah kalau yang kebor bahlor ngilasong ane ngistia ane siaslap ane. Kemudian berjawab. Reply juga.
Hari nak kalian kilor balor kilong kai pau bajing ben yuki. Sekini batrai. Kalau baki kelam ayah ki gestik ki juga. Kila kumna gestik ki pas department. Pas department halor kita ki di reply juga. Kiriman ki juga. Kiriman ni kamu tahu lor progression. Kiriman kamu tahu ya ka equal pay for equal work. Kiriman kamu tahu iro. Kajin pular halor gestik nam tahu gini kilong kami pun. Mana bang ini mengekor berapa? Ada kami pun lam dokam. Kalau orang tua lagi pun kerana ganti ki belum pakai do betul lagi. Pun ke bayar share, pun kata. Dihalar ki jinda buat di dawa juga ini kamdan kau wiro. Bagi reply yang itu yang tiba tiba. Ki kerana reply juga bom kram san. Dan besar nama san kalau kepisaram tu tip tu permana. Tapi kamdai ganti. Tidak kurang nak kadang-kadang juga masih belum betul. Jadi salam protes sekarang mentar oleh forum tain dan biar nak mati face mulai bikin let nyitin chong saan me kabelong chong saan ada pada ini di mana asal kami juga menyiap. Kamdan mengata pilih nak kita kamdan kata ini nak kalian ini pasulong mentang yang sebab belum pet nak benrong bakam pas mah nim khang ini sekali nak benrong surong di bro yang snocking lah punya bukan apa yang kita snocking ini itu benpor lagi nak kalian ki maki balong ba kulai on toto Ikini nak kita dapat kita nai, batai ke isu belum tentang oh tahu me. Pernah kalian ngejungi ya ki dan maki ki belum tiba. Lagi bos coach bar. Tiba bos coach bar nak kalian jungi ayah ki pet. Lagi pitch on taxi up down ya bakali ke. Kita nak pernah ki belum ba wana bar kamrong apa biar apa. Ni ki ayah bakali. Ni lagi dah kali jungi, memang. Kadang-kadang kita mau rabam nak saya ro belum rabam. Yang ki rabam ni kita bakali ni bos saja saya. Jalur player yang kisah long dan berpihak lagi dah, bersebang yang mentalong alat ni cash mampang. Tapi misalnya kini nak kena kita tunda sebab yang tahu ini kan pelak kata mah, yang tahu yang biar tidak mungkin. Kemudian kena ni kita jumpa borak nanti, gimana?